Assalamualaikum Mat. Waalaikumsalam Nul. Mat, amun masuk masjid disunahkan sembahyang tahiyatul masjid kalau Mat. Hiih Nulai. Kenapa garang? Nah, amun orang bahadas kecil bang macam apa? Inya kan kada kawa sembahyang. Gasan orang nang bahadas kecil atau dasar kada hendak menggawi tahiyatul masjid, maka inya disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim 4 kali Nulai. Macam nintu Kahmat. Alhamdulillah bertambah ilmu, mudahan berberkat. Amin.